Hello, Tuni Kuki-News in Vezo na bon chawin lem na hi vin. Tunia hi Trump in Pakistan le India ki ka nuclear gal Kham tan tai ti a hi thu sei na ho ananein chule ama hin India le Pakistan ki ka nuclear gal anna su tana a hi lo le cham na sema tu a hi Nobel Peace Prize sang ding dan chan ge a hi a supporter hon na sata support a bolovin aman jong statement anapi na ho hi mu ai ti hi news ho a jong chu her so ke de wa hi in hi chi to bang US president a hi lo le president chom hi hen a hi lo vai le prime minister chom hi jong le hi chi to banga Nobel Peace Prize sang ho hi ga sei lo hen US leader khat bo ana kha a hi in ti chu Barack Obama i het de wa hi in US president mama a hi in Barack Obama jong hi president ahung hi chom khat zawa hi Nobel Peace Prize a hin mo pai jing a hi in hi chi to banga chu tu chunga India le Pakistan ki boina jong hi Trump in nasata kham na ahin bola gang theilam pe na ceasefire ahin bol ja chu hi chi ceasefire a bol pa jong hi permanent a hi ti a hi ana sein ahin la hi chi hi India in reject a bole ti jong hi mu a hi in ipj a India in reject a bol the ham ti a hi la India hin tu ni chan ge a hi Operation Sindur kiti hi akha ana ki bol nai lo hi in ETM khana Pakistan in attack ahin tha bola hi le hi chi chunga hi chi sanga na sazo ki got na ki nei a hi in hi za chu hi chi hi tu chunga peace ki campaign hi permanent peace a hi poi ti a jong hi thu sei na ho anani ti hi mo a hi in aban banin hin se hui tin Tunia chu Kuki-Zo ni na ti ding a hi ta in a lui pa chu a kinung hondo theilo phana chu hi chita banga hi a tha khat hung ki hong do a Kuki gal how te ti a mi tampin isei na ho chung chang holim na anakin nei in Kuki ten ipi bola gal tampi in a neu ham a hi lo le I system mo hi ET upgrade bolding ham ti ho chung chang jong hi anaki sein tu a hi Kuki news langa hi news chung chang ho a hi lawai le thu so za chom gam dang hi hen I gam sung hi jong le hi chilanga thu so bo in focus deu Kuki channel langa hi eima nam sung a hi lo le personal la vlog ke bol na ho inam sunga heading a poimo ho hi chu ho chu hung ke bol ding a hi ni za chu koi da bang subscribe bol nai lo hon jong subscribe ana bol kit no hitin aban bana hi ta chu in ki to sot to wa aban bana hung theina dinga jong hi to gon inei de wa hi ti chu aven ai lo hon jong hi chi video hi na navet divin avelin kain tim kin na hi chi wa hi ga velo han ni topic ngwa hung lut na hitin Trump in tu a hi asai cho hi le US in India le Pakistan ki ka nuclear gal hi ka khame ti a hi news za chom ma hi anasai a hi in ti chu ama hin press ho a hi anasai za chu tu le tu a hi national news hi han international news hi jong le hi chi front line ho a hi nasata Trump chung chang hi aki sein India la Pakistan hi nuclear nasata ki dawa aman ana kham tan dan ho a jong hi thupi ta in ana sei ti ho jong hi mo a hi in hi chawa jong hi ga ve kil lo han US in nuclear US le Pakistan le India ki ka nasata boina chu ceasefire ana boli ti chan ge a hi ana savin a hin la hi chi hi zo thu a hi in zan hi video hi chi masanga video hong ke campaign chu ana veleu chen hi chi wa chu ipi bola ceasefire gang ta US in Pakistan a hin ki thopi a
ya him kham ahin bol ham ti a hi le hi chi chung chang jong su kana sei ta in Pakistan gam sunga air base izat ham khat hi India in attack a bola asu set pi na a hi nuclear a koina ho khat hi an kap kha a hi in hi che a kap kha na wa chu nuclear chu hunglik ta hunglik pha na chu Egypt gama ko na van leng lin ta khat hin heta chu nial di ho a hin po a hi cho cho an hu uvin mi pi ato kha lo na ding te a hi pan analavi ti jong chu ise wa hi hi chi ho hi gu thim cha ama ho se hi ama ho se ti lehen Pakistan a hi in Pakistan in agam sunga boina ahung ding pha na hi US President Trump hi an ho pi a hi le ichiwa hi US in jong na sata a India hi nga hi tep na ahin ne ya hiam kham chu ahin bol ahin ahi le hi chiwa Pakistan hi ipi bola US in ahin ki thopi ham tele US in politics hi a het hiam hodinga chu I het Beijing de wahin gam khan in gam khat ahin ki thopi ai le chon ama hodinga hi ipi phat chom na ti hi a hin ama phat chom lo na dinga chu koima gamin gam khat chu mo se a ki thopi ti ho hi bi se lo a hin hi za chu tu ni a jong hi hi chi hin sei lo na pe no hi US President Donald Trump in Pakistan ahin ki thopi na hi ipiji am tele Iran I het de wahin Iran na hi nasata US to ki boizing a hin Iran te hi chi Iran gamsung hi atile Donald Trump hin nuclear asiem do lo na dinga hi kham ding ham ti a hi to gon ala a pan na sata la jing lai a hin chule hi chi Donald Trump hi Iran hon avet nom ki lo a hi ni ta chu ama ho agam te ni ki ka a hi boy na hi so di a hi jing tu a jong hi hlang phonga akido lo wang wa chu asung langa hi political war hi chi jing a hi in hi chi ho a hi za chu ETM khana US le Iran ahung ki do wa hi le US hin Pakistan air base ho hi nom ta aman theidinga hi kilol na sa a hi in masanga jong 1971 laya jong chu anamana aban le tu hi chi Pakistan koma Afghanistan ana boy laya jong chu Trump in nasata Pakistan air base mangcha hi Afghanistan ho jong hi attack a bol wa chule Syria gam boy laya jong chu US in hita chu Pakistan gam air base ho hi atai dea aman thewa hi ni chi to banga man kit na dinga chu Pakistan hi tu chunga hi anakit hopi kit a hin akit hopi jong chu ama ho gachiwa asepai solwa aman cha api wa hi ho chu a hi point akit hopi na chu India te chu US in sei hen lang hile India to US relationship a hoiza partner khat to banga a hi je wa chu tu chunga jong chu PM Modi chi a trade ho hi ET su hoi ding ham US le India ki ka trade ET sim ding ham US company ho hi India gam sunga ET khan to sa ding ham ti hoi to gon na sata ne liu hi ta chu ke ho cham na ne wa sign ho jong a bol a hi za chu US in India hi hlem hen lang hi le India in angai hla ding hi ti za chu Pakistan in jong na sta pan anala a hi za chu Trump in tu chunga hi him kham a hin bol le India in jong hi ta chu apompi a hin la hi chi ceasefire pa hi permanent a hi ti a sei wang hi India in apompi boy aji chu tu ni chan ge a hi Operation Sindur hi ki kha nai lo hi in ETM khana boina ahungum nge ai le chi sanga kho zo a hi Pakistan gam sunga pan ladinga hi India te ki gozo sa a hi ti ho jong hi mu a hi in ni chiwa hi ga ve ki lo han mun chom national a hi in international a hi in tu chunga Trump in claim a bol ho a hi lo le
Pakistan le India ki ka aman nuclear gal asu thip dana asei ho hi nasata a hi anakithie thangin ahil la India in hi chi hi permanent solution a hi poi Pakistan in ETM khana thing noi atosot lova agam sunga thing noi asu thin lova hi le India adinga hi permanent solution to umloading a hi ti a hi thupon ane a hi in chule PM Modi in zong thing ta na say a hi in thing noi ho a hi in aban le government thing noi support ho chu India in kido dal ding thing noya abona kisim ding a hi tia ana phondo sa hi in hi za chu tu chunga ceasefire ki ball pen hi permanent hilawa chom khat a ding bo wa hiam kham ki ball la hi tia jong hi ana sei win chule India in zong tu a hi WTO ho hi warning api eti ahin warning api chu EPZ api am tele US zong don put na ane hi US hi nga hi India in asai chu a hi le adang a hi po in a hi the ya hi le India hi nanop mo wa hi le tariff ti chu aza chom tax ho hi na bol thewa hi tariff na bol thewa hi 10% na bolam 20% na bol nom za na bol thevi azi chu hi chiwa hi nang hon right na nei win a hin la India gam sunga vai hop na ding cham na sim ding a hi la wa hi le nang hon na thu a na pe thei deu a hi poi ti a hi don but na ho jong ana nei ti jong hi mo a hi in India jong hi pha henlang se jong le tu a hi tu le tu a hi now in vanoi le se na population na sang pen democracy a dinga jong alin pen loi khat a hin thanei na I chan ham khat anei a hin hi za chu hi chi chan ge anang ho nei control theina deu am poi tu a hi missile ho pova gi na hong ke bol a hi lo le nuclear ho pova gi na hong ke bol ho hi kapom lo deu hi ETM khat na nang hon tariff ne bol khumova tax percent sangta ta na bol no mole bolovin a hin la hi chi ho a gi na nin vel bol vai le phalo ding hi ti ho chan ge hi PM Modi ho lim na jong chu thu an sei ti ho chu mu a hi tu hin igam sungu wa niaw khat iga het thei di win ga sei le han tu ni chu het de wa hin zan hi langa chu kangui langa kotu makai na noya meeting len ta na uma hichiwa chu kno UPF a hi in kangoi area sunga tilhang kampo pi district sunga CS olam kai zo si ki khop khom na ananeiwa mabana iti to Kuki-Zo ten mabana iti kalson deu ham ti ho jong chu sei khom na ananeu a hi in ngaban le tu a hi igam sungu hi driver hon in vil ha hin India gam sunga kiloi khom na thing hlang mi kiloi khom na la a alien pen loi pu pau ja hup ho loi pan mun pan na a ko na gam sunga a hin vil ha lai ta wa hi in kampo pi district vil chaya tu a hi lam kalang a hin zot wa hi in aban bana hi a hin vel ha deu a hi in hi chi zong hi a hi thei chana ei hon zong igen thei nau I ha sat na ho hi hoi ta I sei ha di win kana mi te ho ka hin he sa hi in chule hi chi meeting ki chaya chu tu ni a chu KZC in meeting ana ko ki da hi ni chi zong hi in news wa zong chu in a sei zo ta win date 13 ni le hin KZC in governing meeting a COVID ti ho jong chu in a say wa hin tu a jong hi KZC in governing council meeting ana nei pen chu ki chai a hi ta in hi chiwa hi ama hon a keynote ho jong ana koi win a keynote neu khat mi pi head dinga a hin sei chu a hi le chairman a hi in vice chairman ki hlen tha na ho joint secretary assistant secretary ti ho hi kilhen na ana navy ti e jong hi mo a hi in chule mabana jong hi Kuki-Zo ten separate administration hi chi hi ki to sot jing ding hi ti ho chan ge hi ki ho hla na ho ana navy ti jong hi aban bana hi chewa hi point nga lang ana sei ho a hin ta do win hi chi hi
a hi thei chana mi pi hon jong I to sot chi wa mun tina branch a hin tha hon duty ho jong hi tu ni a chu kinop na ho jong ane wa hi in gam kaya ETM khana ke jet c ahung kya na hi kan hi cho jong hi innovate sui diu hin tin ngaji chu lam kai ho ki ho na khat na hi chi to banga branch hung ki hong hi ta jong le KZC in vai hop ding ham cookie in pin vai hop ding ham ti ki collab thei ho ki kolai thei ho hi neu cha ivet chin deu hi ka dei sa in hi chi KZC hi political a dinga I tunu a hi in la I government ta chu in pi hi kit a hi in pi ho hin a hi thei ai le hi chi ho hi neu cha hi jong le mi pi ki long nop mo na thei lam kai ki chu te hi ven is a chui cho hi pil hewa ivet nova mo gon ho hi ibolo devin neu cha hin phon theu hin tin hi chan chu neu khat tu chunga Pakistan le India ki boina Trump in nuclear gal kana kham a hi ti a Nobel Prize akila agoi ti a hi lo la supporter ho jo se hin Trump hi new Nobel Peace Prize pi na dinga hi to gon ani jing ve ti chu mi pin iga het theini divine so in pha chom khat zole ama hi a support jong tam a hi in chole a country jong hi superpower khat a hi na dung zuya chu a hin pi me thewa hin a hin la a hin pi wa hi le chun hi chi to bang thu ho je a hi anamu a hi ti ho hi het thim na dewa neu khat lungel ho inei theina deu knowledge inei theina dewa chu hi chi chan chu Trump in Pakistan le India gamte ni ki ka him kham anabol na chunga mo se a bol hilovin Nobel Peace Prize amu theina dinga to gon anei ta banga hi mo hi ti chu iga het theina dewa hung ki hil che theinau hi chan chu hin tin in jawa jong ka sai ta in thil iza kai politician hoi ta san thei ta hi lo ai ama ho phat chom lo na ding chu mi pi a dinga jong tong nom lo ai ti pa hi mi pi hon ilung thimowa kitchen divin ka dei sa in hi chi chan chu tu ni hla iga sei theu hin tin tu ni Kuki News vejo se na chungovin ka ki pa in bon chawin pathin in phathei na bo jing taw han